Muraho neza, nitwa Vincent. Ariko ibibazo bya moto za Sipiro none ibyo bikomeje guteza ni imvururu mu Rwanda, abantu bakomeje kubyibazaho cyane. Ukibaza uti iyi moto yageze hejuru y'inzu gute? Niba zirimo amashitani ntiwamenya. Ndebera nk'iyi moto iryamye hasi. Iyi moto iraryamye, ipine yavunitse, mbese wagira ngo bayigonze. Kandi ni umumotari wakubise mu gakuku. Hanyuma moto ihita iba gutya. Minicom rero mu minsi itambutse yatangaje ko igiye kwiga ku kibazo abamotari batwara Sipiro. Iyo ni moto nyine ya Sipiro, bavuga yuko zikomeje kugira iteza ibibazo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali kubera ko izi moto ariho zikoreshwa. Ni moto rero itanywa esanse, ni moto ikoreshwa n'umuriro. Ariko nanone ibintu biri kuba kuri izi moto ni agahomamunwa. Ku mbuga nkoranyambaga rero zigiye zitandukanye, abantu bakomeje gupostinga aya moto, abamotari barimo barira, abandi bapostinga moto yari afite mbere ndetse na nyuma yaho aguriye Sipiro, akavuga ati iyo menya nkigumanira moto nari mfite, ati iyi Sipiro nishoyeho ngo ntago inywa esanse, ikoreshwa umuriro, ariko se ubu nzabyitwaramo nte? Abantu rero b'abamotari bakomeje kurira cyane bavuga bati leta nibatabare kuko uruganda rukora izi moto ngo rurabahangika cyane kubera ko nta burambe zigira. Uratwara iminota 10 ukabona umuriro washizemo, ugaparika ugacaginga. Ibaze kandi ko izi moto uretse no kuba zifite bateri itarambye umuriro, moto ntago ikomeye. Ndebera iyi moto iryamye hano hasi. Iyi moto subu wavuga ngo ni moto, iyi moto wavuga ngo ni igiki? N'igare ko riba rikomeye kurusha iki kinura. Kandi igare ryo rigura amafaranga makeya, none moto ugura miliyoni. Wamara kuyigeza mu rugo ugasanga ibaye gutya, urayiparitse ihagaze mu nzu usanze imyuka yashizemo. Ukibaza uti moto nayo ibi bintu biyibaho? Ndebera iyi moto iri hano hejuru y'inzu, yageze yute? Abamotari bari kureba bakavuga bati izi moto za Sipiro zirimo n'amadayimoni, ati nizitoke mu izina rya Yesu. Moto hejuru y'inzu, ariko mu buryo utasobanura umuntu uburyo yageze hejuru y'iyi nzu. Uruganda rwa Sipiro rero mu minsi mike mushobora kumva ngo rwafunze nirutahindura imitwarire cyangwa se imikorere y'izi moto za Sipiro. Minicom rero yakomeje kumva abamotari uburyo bagenda barira buri munsi bahangirwa ngo aya mamoto atamara igihe kirekire, ataramba, utwara ukabona iyi zipfa nta n'iminsi ishize uguze iyo moto. Minicom yavuze ko izi moto zishobora kuzahagarikwa mu gihugu cy'u Rwanda, ati kubera ko twari twiyemeje gukoresha ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi kubera ko nyine moto zinywa esanse kandi ibintu byose binywa esanse byanduza ikirere. Bahisemo rero gukoresha izi moto za Sipiro zo mu ruganda rwa Sipiro kugira ngo bagabanye umwuka uhumanya ikirere muri Kigali ndetse no mu nkengero z'i Kigali. Ariko izi moto nanone bakimara kubona ko ziri kugurwa ku bwinshi, bahise batangira kuzihangika. None abamotari bari kurira yo kwarika bavuga bati iyo menya nkigumanira moto yanjye, ati kuko iyi Sipiro naguze ikomeje kuntera ibihombo. Mu mujyi wa Kigali rero, mu nkengero z'umujyi wa Kigali, u Rwanda rwose muri rusange ndetse no hanze y'u Rwanda, amafoto ya Sipiro y'izi moto nyine zo mu ruganda rwa Sipiro mwese muri kugenda muyabona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Wumve ko abamotari baziguze bari kurira yo kwarika, bakibaza impamvu baziguze ndetse bakibaza icyatumye bazigura, ubwenge ahantu bwari bwagiye. Gusa nanone abamotari batwara izi moto bamazwe impungenge kubera ko Minicom yatangiye kubyinjiramo. Tekereza ko izi moto ngiramutse inapfuye kugira ngo uzabone igikoresho kiyisimbura ngo bibe ari ibintu by'ingorabahizi. Ubwo rero nk'iyibaye gutya nk'uko muri kubona iyi ngiyi iryamye impande y'abamotari, iyibaye gutya kugira uzabone igikoresho kiyisimbura biba ari ingorabahizi. Uragenda ugaparika nyine ukabika, hanyuma ugategereza igikoresho igihe kizakugereraho. Ngaho namwe mu nyumvire, umuntu atuye muri Kigali kandi atunzwe n'ubumotari, none agiye kugura iyi moto, agurishije moto yari asanganwe, arangije kuyigurisha aguriye Sipiro kugira ngo umwuka uhumanya ikirere nawe awugabanye. Ariko iyi moto ikamubera ikigoryi, iyi moto igatuma asonza kandi yari yikorera umwuga we neza, akibonera amafaranga yo gutunga umuryango ndetse nawe akamutunga ndetse akamukemurira n'ibindi bibazo. Ariko kubera izi moto zikomeje gukenesha abamotari bo muri Kigali. Ngaye nguko rero bya moto za Sipiro zo mu ruganda rwa Sipiro bikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nge rero ubagejeje amakuru nitwa Vincent. Reka nkwizebere kunshigikira kandi kuri buto ya subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana mu biganiro ndetse n'amakuru nzajya namutsa uko bukeye n'uko bwije. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.